Kenzo! Shoot! Goal! Dapat sedikit! Ya Allah ya Rabbi! Kasih, kasih! Ayo betul, sabar tuh, jangan lamun tuh! Ya! Awas, awas! Out, out! Aprike! Weh! Bagus Reke! Bagus Reke! Hilang Ki. Bagus. Kuat Victor, itu, yang itu. Ada Victor. Gol. Yes. Ya Tuhan. Jangan kita teriak ya, kartu kuning 1 juta. Astaga wasit. Maya. Ada. Bisa gitu, tertipu. Kartu wasit, bagus. Bagus. Bagus referee. Di Kenzo. Kirim. Yan. Duel. Sampai. Offside. Yang tutup ke dalam. Ayo, masih bisa, ayo. No problem. Why? No problem. Nganap jalan kah? Hah? Niki. Fokus. Tar. Fokus. Yo lagi. Yo. Makasih.
Apa Persita? Dari mana Persita? Biji. Persita. Offside! Dalem Ramadan Giovanni Dokter. Belakang, betul. Keras. Gol. Reza, fokus Reza. Yeah, keep the ball. Yeah, keep the ball. Okay. Kemarin tuh nih. Bisa. Bisa lagi. Sabar, Fri. Aman. Ayo, Mufli. Bagus, Mufli. Buka sepatu langsung di sini. Comment time. Oke, Cina detrás un poco, Yuga. Bang Erwin. Akiba. Asik. Kirim. Bismillah. Kenzo. Shoot. Bagus Bang Erwin. 100.000. Erwin. Reza 3-1 Mi. Weh, tahan jangan lengan dulu. Ayo Mufli. Untuk PSM Amir, Kot. Mundur. Ayo Mufli. Jangan lari Mufli. Mati mantap. Makan dia. Makan. Bagus. Jangan biarkan. Tidak bisa dia lari. Bawa sendiri Mufli. 45. Ayo Mufli. Keso Mi. Dian Cesar Ramadan. Oke, wasit. Mantap Mufli. Bagus jalan. Habis waktu wasit. Go talent. Good. Lolos Piala Dunia. Wah, coach yang tidak pernah duduk lagi. PSM Makassar 3. Persita Tangerang Halo. 1. Banyak kerjaan hari ini. Halo. Vlog. Tiga lagi. Pada Tipu lagi. Serius nih. Ayo ke pelatih. Sampai jumpa.
What? di hari esok.